rambut, guys. Di mana nih Bang Iki? Cukur rambut. Di Brother ya, Brother Hair Cutting. Tepatnya di Jalan Meruya dekat Universitas Mercu Buana ya Bang Iki ya. Ya, Tempatnya gimana Bang Iki? Enak nggak? enak. Enak. Ini kamu lagi diapain Bang Iki? Lagi dicuci Lagi dicuci apanya? Mukanya? rambutnya. Oh, rambutnya. Bang Iki nyaman banget ya kalau di sini cukurnya ya. Tuh, Bang Iki. Ya, Enak nggak? enak. Enak. Oke. Kamu mancingnya jadi? Tidur siang dulu tapi ya. Ya. Oke. Ya ntar ngantuk. Kan kalau mancing sore pulang malam. Weh, nonton apaan? Hah? Pakai enggak katanya? Hah? Pakai gel enggak? Pakai gel enggak? Pakai juga. Pakai saus nggak? The journey is complete. I stood here with my father, almost your age. He told me it's magical for water. Terima kasih guys udah nonton cukur rambut aku, guys.